Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Paray! Ay, kitain nakbot na, paray. Nakadumog ka mutlatan. Aguray ka, tanda nga ron replayat. Ay, kasarita nakpaimot ah. Aguray ka, tanda tawagak. Hello? Jelod ka. Awan pa'y. Ay, nagbayagan. Isend mo adagos, taado pa'y titiksak. Bye. Na, naghasam day ta, paray. At datitiksam. At dapay awawagan. Ay, dagito'y man. Nagado akatiks ko, kitaan mo. Ado nga agpaiso ti katiks mo, pare. Kapitan naggayam. Si Kagay. Ay, nituyang laing ti katitiks ko, pare. Ngam di mo ibagbagakan ni Banang. Ha? Ato, ti babalasang akatiks ka. Anya? Ay, agkakapintas. Sexy. Napo daw. Ada pa'y nangisit. Ay, unahin, pare, tayo pasikat mo, pay. Sumit. Uray lakaya kaon. Adulat ta ti mayat ang makitiks kanyak ababalasang. Ay, aguray man, pare. Saan taman na pagsaritaan na kita abanbanak, tani? Napatag ti umay ko yuman king ka, pare. Anya day taaya. Aglaylayos, ijay purok may, no kasta nga agtudo, pare. Nagarbis lang aglayos. Uray arbis lang, pare. Aglayosay, adagaos. Kahit, anya ti problema dita. Jay kanal ijay likod ti balay may pare. Naskin amalinisan. Kaano aya, ti pa naglilinis iti kanal? Kaslain ton sumaruno pa'y laabulan. Apay nga yuray mo pa'y laang ti umay abulan, pare. Kit pa nagtutudon. Ita kuman na. Saan basta-basta? Ha? Tapay mo't pare. Agure ka man. Mabit lang, tadawaga. Marikwanang! Adak dito, oy Maray! Ay, saan ka nakita? Tanakatugaw ka. Nalingdan ka ngamin kadagitalakaw. Ay, talaga dya kagpakpakita, Maray. Ay, apay ngay. Agsilsil punak. Anya? Anyat gatangam aya. Bawang ken sibuyas, maray. Pagrikadok man ije adobo asidaen mi kin ni badong ka. Manggaw at kalataditan Sige nga raw. Hap. Dahito bayad ka, unay. Idi sumlat taditan. Apay ngay. Jak masangot ito makder. Nagmayat yagay ayam dito'y cellphone. Anya? Papanak ijay ilay. Ayan na tipila ti tricycle. Di chiptanod ko araw, tataba daw. Ayan na kayo, di ko araw. Di tama no, nakadumog. Agsilsil pa. Itay pa ita. Ang mga nunaktanganin, tatangad na. Warag. Aw. Padam mo niya, uncle mo, nakadumog ng agsilsil pa. Apay aya, tataba daw. Paituludak ko may ijay ilay. Diyak pa'y masangot ni agbiyahe ita. No saan mo ang masangaw? Apay nga ron nga impilam da ito'y tricycle mo, dito'y paradaan. Nga rod chiptanod. Lamprasan yung lata ka din. Madamdamak pa'y ngagpaigay, tani. Bisyak dito yung cellphone ka. Ay nga, klase ang barangay da ito'y. Jay Kapitan, bisay nga agsilsilpan. Ay, uray dagiti kakagawad na. Puro da cellphone. Ni Marikwanang, agsilsilpawn, ije tersina na. Kunak nga umay kitain ni pare inteng jaglaylayos a kanal. Saan mo't ngayon may? Ay nabadong simadot dansan dagita nga opisyal tayo. Uray mo't ni Kwaraw. Saan mo't nga gitulod iti pasahiraw.
Agsilsilpon mo't langan, tar aramidin na. Kita ngamin ati aglawlaw. Nagsamakan ti pagnaan ya. Nagngaton dagiti ruot. Ken nagbangsitan ti kabildatan. Tagkaywara dagiti basura. Di kandado ti barangay haul. Pirmen ti latin na, tuya. Aya. Kaya't asawon day ta. Nabayagay na saan analukatan. Ay, awanan to'y barangay tayo nukasta. Mabaybay-anan. Na. Ay, Ay, so, patudon. ay, aglayos man nga ruden, ah. Marikwanag. Adak ditoy, Maray. Nay, agsilsilpon ka mat maray. Busy kan samad. Kuun busy ak ngagsilsilpon. Isumot lagayam ana ibusan tilakom. Ay, naibusan aya. Katwan, ibabam ngamin day ta silpon mo tapno makitam. Na, ha? Oh, anya ti makunam? Aywan. Awam matan nagitilakok. Idi imayak gimatang dito'y tersenam. Nagadupay lang tinakabitin alaklakom. Ita, awandan. Ay, kwa. Nalaka lang amin amagaw at dagitilakok kahit. Ay, day talang amin agsilsilpon ti aramidam. Ay, kasanungay. Awam mapagpuna kun Maray. Pati ganan siyam, awanan Oo na yan. Apay ngayon napasamak ti kastoy. Ay, kat ginawat dan Ta ipagarop da nga awan ti agbambantay. Tada ka gayam di ta nakalumang nga agsilsilpon. Mabisin ka, kwarab. Unang gal, mabisina kaon. Nakaluto nga tan ni Antimon. Itay pa'y nalpasak pa'y kit den anangan. Apay nga, di na kami inayaban. Ay, Agururay kami ama ayaban. namin anon nga inayaban kayo. Hangam di kay mat agkirin ka ni Uncle mo. Ha? Awan mo't nangag ko. Ada nangag mo, kwarab. Awan mo't nangig kong ayab mau, ante. Oh. Ay, talaga adi yung manggag. Taday ta cellphone ti ayan ti atensyon yo. Ay, wanang gal. Itay simbang petak. Dinak na puutan, tabisi kang agsilsilpaon. Ay, wan anya. Kitaan nyo day tanga aramid nyo nga agulitag. Intangarudan mga nangkal. Mangmangan pa'y ladakwarog kan inteng, Maray. Anya aya ti ibagam? Umay ko kumaibagaan na layos kami manan, Maray. Anya? Namin anon nga imbagami kin ni Kapitan. Anasken nga aglinis ijay kanal ti barangay ngem di namat ikaskasaw. Ay, kaasi kayo mat amalay layos iti purokyo. Talaga akaasi kamay, Maray. Iso nga ibagam man magkin ni Kapitan. Tasi kaswan na jay problema bay. Wen, Maray. Bayam, ibagak tuday ta inton malpas da amangan. Ay una yan. Itay payla amang mangan kayo. Ngam di kay matlamalpasan amangan. Ni uncle Di ka ba nagpabasol? Oy, inteng, darasong timangan. Taado ti problema ti barangay anasken nga asikaswam. Ni kwarog ngayon. Ay kat uray si ka Uray ni Kwarog. Nasken nga agronda kayo inton rabe Kaduam dagiti tanod mo. Unantay. Kapitan. Naguray ka man pa'y kagawan. Sagbay nga itulo mo ti ibagam, sumardeng ka pa'y. Ni, apay. Ada pa'y nga ron tiksak. Sige nga rod, Kapitan. Isin ko akastoy. Anya ti ibagam? Kwa, Kapitan. Ay. Naguray ka. Ada umaw-awag kanyak. Sumbata ka kasto. Hello? Ay, Oh? mano nga oras nga agurayak dito. Kasta ka di? Ay, Depende. kastoy gayam tirik na ti agur uray. Apay ngay? Ay, Sige. amok itan. Oh, dayta kanal timang laylayos kada kamay kukumaray. Ay, sos.
No aglupyas, malayos kayon. Wen maray. Ammo ka din ni Kapitan Daytoy. Amunan amaray. Nibadong ko ti mo na anapan ng ibagakan ko na. Kahit anya nga iti aksyon na. Awan nga raw, dead ma. Na, Kat no imbagak natin kan kwa na. Ay na, napatpatag ngamin kan ko na di cellphone na. no siya ko kumaray. Ammo kun alimitaran to'y bagik nga agaramat iti cellphone. Tanay, tinakaw damot to nagitilakok. Ay, nakadumog ak ngamin nga cellphone no kwa. Ay katwan mabaybay ang paikit din jay trabahom kas kagawad. Ay, wan nga rod amaray. Agasem tamadamatisation may mas daawak tawa nagsasaw. Amin kami, agsilsilpon. Ay, unay mo't daytan. Oray mo ngamin ni Kapitan ka nakadumog ng agsilsilpon. Win nga rod. Kan oray ni Kwarog. Amin kayaw maray. Iso anasken ang mabagbagaan kayaw. Nienteng tirumbang amang bagbaga kadagiti opisyal ken tanod na. Ay, bagbaga ang mga min ni Kapitan Amaribanang tasikat kabuteng na. Talagaan ni Mariban ang tikabuteng na maray. Ala, bayan nyo. Tasyak ti makaammo ken kwa na. Aywan maray, bagbagaan man, tanay. Awanen iti panunot na ti kinakapitan na. Chip, Aw, apay pala. Saan ka din nga grunda tayo ita arabi eh? Katwain. Mapay nga nakatugaw tayo mulatan. Irawaryo kit din ti cellphone yaw. Tag cellphone tayo amin. Nungay maamuan ni Kapitan. Uray maamuan na Tauray isumat ka ag cellphone lati aramidan na. Kapahabain mo't kadagiti kabaranggayan tayo. No saan tayo nga aramidin ti trabaho tayo. Sige gitnain. Ag cellphone tayo. Siyak ti makamaw. Siyak ti chip tanod yaw. Iso siyak ti makamo kada kayaw. Siyak ti tuladan yaw. Enteng, umay ka man ditoy. Tada ipakitakan ka. Apay, sa dino ti papananta. Ay, rumwar talaang mate. Adda ka lang amin dito unag ti balay. Agora ka. Anya tinapasabak dito igit ti kalsada. Nagsamok nga rod. Jak pa yun matanawan di balay da marituyang kan paribadong. Tanag ngaton dagiti panaw. Unngag paisaw. Ay, jak pa yun makita ti tersena ni Marikwanag. Ay. Agora ka man. Ayan nga ito'y balay ni Kwaro gahan. Ay, nay, aginayad ka amag na. Tamangan numabadda kam dagiti agkaiwara a basura. Kasto yun tinagbalinan ti barangay kabildatan. Katwan, talaga akas to'y ti pagbalinan na. Tabinaybayan nyo matan nga opisyal. Aya. Katwan, Ay. Iso akasaritam dagiti kakagawad kan tanod mo. Ha? Masapol nga agtrabaho kayaw. Windong. Itabit la. Nyamatan ni Anggang. Kalat nga agpaayab iti meeting. Huwag nga rod Ije barangay hall. Kano ti pagmimitingan, Kwarog? Anya nga tayo ti bagana. Awan mo ti makita ka problema dito barangay tayaw. Ay na, ado ti problema dito barangay tayaw. Awan. Ibatim na ita cellphone mo. Tanay, bawal ti ag cellphone ije barangay hall. Nagkuna. Ni Kapitan. Agsilsil puntupay ni Angkal. Na, sapay imbati kon ti cellphone ko. Jak ngamin kayat ti maungtan. Ay, ibatik mat nga rutin na. Sa bali na Angkal ko no makaungay. anya di tataulan ti aso to yan. Da kapitan, Asino ti kadwa na? dagiti kakagawad kentano. Aduda, Kita man. nasapada nga imay, talinisan da kano je kanal tapno saan tayon amalayaws. Ay kit mapanak mo tumulong ato yan. Umaykan pare. Ay, agyaman ak paray. Kaya na si kaso yun. Dahil nabayagan. Ngerik reklamo ken ka. Kalpasan di ta, oy. Mapan kami pa iti sa bali apasan. Tap naglinis kami. Ay, nagmayatin no kastoy akanayon paray. Kwarog.
Abayang kay. Uran ni ko araw, tumultulong mo pare. Marikwanang! Adak ito'y kapitan! Turay ni Marikwanang! Amin kami ang kakagawad! Tuyang! Umaya ka! Uray na kami kanito yang kaw. Tumulong kami mutin pare. Hey, nasaya! At titinulong tayo nga ron! Nasaya at unay dayta, kapitan. Tanapanunot mo nga idaulungan ti panagkaykaysa. Ken panagtitinulong di ta baranggayo. Tapno tuladen da ka dagiti ka baranggayan. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.